Mbukeli sengibuyile njengoba bengithembisile. Hhayi-ke nazi izitsha zami amadlelo ami omabili. Lokhu-ke ikhona okubizwa kuthiwa isithebe. Ungaboni ubuncane baso, usayizi ngoba uyazi na ukuthi ngisho zingabe yiziphi izitsha zihlale ziba nosayizi abalingani. Lesi-ke isithebe esincane lesi. Ebese-ke lapha-ke sibe nogqoko. Lolu gqoko nalo cha lungoluncane alukhulu. Bengeke ngize nogqoko olukhulu, bengeke ngize nesithebe esikhulu ekubeni ingqikithi emayelana nesithebe, hhayi usayizi waso. Ingqikithi emayelana nogqoko, hhayi usayizi walo. Ngakho yikho ngikulethe kokubili. Ngizocela-ke mbukeli ukuthi-ke ngiqale nganasi-ke isithebe. Mbukeli, uma sikhuluma ngesithebe-ke njengoba bese ngichazile, sikhuluma nganakhu lokhu. Isithebe-ke lesi. Sakhiwe ngani? Sakhiwe ngesimila. Lesi simila okuthiwa umuzi. Igama lesimila-ke leso okwakhiwa ngaso isithebe. Kepha-ke elinye igama phinde sibizwe ngalo isithebe kuthiwa isizwanyelo. Isithebe noma isizwanyelo. Njengoba-ke igama lithi-ke isizwanyelo-ke, ngithe uma ngabe ngihlupha ngifisa ukuthola ukuthi hleze kuze kube kuthiwa isizwanyelo, ngawukuba isizathu yisiphi, futhi ukuzwanyela ngabe ukwenza njani. Cha, ngithole-ke impendulo-ke ethi ukuzwanyela, ukuzwanya, ukuqoba. Uma kuthiwa-ke ukuzwanyela, ukuqobela. Njengoba kuthiwa isizwanyelo, kusho ukuthi isiqobelo. Okusho ukuthi kuyaqobelwa nakuso isithebe. Yingakho bebuye bathi isizwanyelo, abanye bathi isithebe. Ngokwesithebe-ke ngazi ukuthi-ke sisebenza-ke uma kudliwa. Kepha-ke siyasebenza noma kugaywa umcaba sibe ngaphambi kwetshe lapha ukuze kathi kugaywa okugaywayo kuye kuyohlala lapha esithebeni. Ngoba phela siyilidlelo, siyisitsha. Okusho ukuthi-ke enkulumeni-ke yesihloko esilethiweyo, uma kuthiwa udaba lusey'thebeni, kungani ebeni kodwa kusuka abantu besilisa abasuke behlangene belibandla bedingada inkulumo bese bemataniswa nesithebe? Cha-ke mbukeli, ngokokuthola kwami-ke nangokuphenya kwami nangokuphanda kwami-ke, ngithola umphumela wokuthi endulo isitsha, kusho ukuthi ngizothi idlelo okwakudlelwa kulo kwakuyisithebe. Lokhu engikuvezile okuthiwa lugqoko kusha kunesithebe. Kuqala isithebe kuqala sakhona. Abesilisa bebedlela esithebeni, abesimame bedlela esithebeni, besingenamnqamulo namklamo ukuthi ubulili obuthize abukwazi usisebenzisa. Ngakho-ke isithebe-ke njengoba kuthiwa isey'thebeni nje indaba, ababhimbile basuke besakhuluma ngokwenqubo yangaphambi kokuba kube khona esinye isitsha sokudlela. Lesi-ke esenziwe ngesihlahla okuthiwa lugqoko.
Akwengene-ke mbukeli-ke manje kulesi-ke isitsha kusho ukuthi kuleli dlelo lesibili okuthiwa luqobo. Ngokuthola kwami kwalona igama elithi uqobo silibiza ngendlela engefani ehlukahlukene. Ngenkathi sibiza ngendlela ehlukahlukene kuba nencazelo efuneka egcineni sikwazi ukuyithola ukuthi kungani bebiza kanje laba bebiza kanje. Thola kwami-ke ngithola ukuthi-ke ukuqala kokwakhiwa kwaleli dlelo-ke leli kunomuntu mumbe owafikelwa umbono ukuthi yazi ubengahalela ukuthi kube nesitsha sokudlela esikwazi ukuthi uthi udla kube khona nomhluzi phakathi isobho. Ebeni isithebe ngeke kube nesobho ngoba nakubona vele lokho kwesithebe ukuthi ngeke kungaba khona into eluketshezi engahlala la. Futhi-ke ebese ethatha-ke isihlahla-ke asigqoke-ke umsindo uthi gqo uma esegwadlula ukuthi gqo. Babuze-ke abanye ukuthi wenzani lona ugqokani? Sabe usizwa umsindo kunje gqo gqo. Athi thulani nizobona ngikhanda idlelo manje elihlukileyo kunesithebe. Cha nebala alenzeke idlelo lakhe-ke lelo. Uma eseqedile yathi bukani-ke nansi-ke into ebengiyigqoka njengoba benibuza ukuthi ngigqokani. Naluku ugqoko lwami ebengiligqoka. Kahle hle igama lalesitsha kufuna abe sithi lugqoko, hhayi ugqoko. Yikho-ke ngithi-ke mina-ke akuvezeleke nalezi zitsha zombili ukuthi lokhu kuthiwa ugqoko ngani, lokhu kuthiwa isizwanyeko ngani. Ngokwesithebe-ke engisazama ukuthola ukuthi igama lithi isithebe lona lakheke kanjani. Angakayitholi-ke lapho inkulumo eqondile. Kepha ngokwesizwanyelo kunye nogqoko sengitholile-ke umphumela wakhona. Ngakho-ke mbukeli-ke yikho-ke ngithi-ke angiwuvezeleke mayelana nalezi zitsha zombili ukuthi uma kuthiwa udaba lusey'thebeni yingoba kusetshenziswa inkulumo yangaphambi kokuba kube khona ugqoko. Yingakho uyawuzwa kuthiwa hhayi nithi zingena iy'ngqoko endlini zilayishe inyawo kuthiwa hhayi-ke ngoba isiphambi kwethu bani-ke isihlukanisele-ke manje ihlukane ngokwey'thebe. Yize lungekho isithebe la endlini kukhona iy'ngqoko. Kodwa ngoba inkulumo isunguleke kuseziy'thebe zodwa ezazidla ekuzona ezazingamadlelo, inkulumo-ke cha iqhubekile-ke yalokhu imile. Impendulo yami-ke mbukeli njengowesicelo sakho-ke yileyo-ke engunikeza yona ukuthi-ke isithebe isona esidala, ugqoko ilona lokamumva. Ngakho-ke uma sibambe elentulo-ke ngeke phela-ke ebese sithi-ke ngoba sekukhona ugqoko sesingakushintsha kalula. Hleze kuyoshintsha ukuhamba kwesikhathi kodwa okwamanje sisabiza ukuthi isithebe ngisho sibiza ugqoko olwenziwe ngesihlahla.